Accra, SOMPA 106.5 FM Accra. Say no ebo apai mu say dia. Ni ayade ma wo no edi adaso ye friend hot bite. Na ye bite no hot nanso enhyehye enwura no mu ensam no se ne e wose wote no no saa pepepe ene ye ka no ne ye dia mouse kama e wo fidie isuo ye tena sese no a eye midimafo ba center o madawroma ene wo maso yasene se Ghana ne amano ne nkomo ne wonya nteye ne nipa bi kura nya akuduro nka ne e wose ye hwe na ye pe ho anu ye kama e de ma wo no yetimi kwagi ne nyina ho anu ye e de ma na afei wadwiri mo aye o kesene ne no e ni nyina e de afiri ho enye ono nko a o Sabre, just what kenki, wo boye chidom den. Se ubenya dokron papa, nia ahoden, ene apobden pa, ewo mu no. Na odi adi udwuma nyina bie, ewo dwumadie bia wudi ase, ana asa wokra wo pe dokron ne bia kwa akoton. Betu e ho 3 Ghana cedis pe na akoton no. Just what kenki, wo madawroma, ene wo maso yase ne. Ya tena se won kran ha yi. SOMPA 106.5 enkran de anu nie. SOMPA 93.1 Asante Mantamo Kumase yebutu ho ye twa wo sompo ne ye kɔ France wo ma hinkro Paris mu a ɛhɔ nsi agina mu den Adamfopa radio wono so agi kase yi bopete afei SOMPA 101.1 ɛwɔ takwa SOMPA 103.3 ɛwɔ takrade SOMPA 106.1 wɔ tachiman SOMPA 98.9 wɔ sunyane SOMPA 90.7 ɛwɔ nkranza ɛna SOMPA 101.3 ɛno ɛwɔ doma FM 100.7 wono so agi kase yi ɛbɔ ɛpete ena afei kanehia ban radio enso eje kase nyina aboagu mo kama emfimfi mantamu babia wo mote yenka na ye kingdom ahema mu pe 106.1 FM wo mo na ye asempatra no emfimfi mantamu Ghana fo ho nyina so nya bia tie abusua hia ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra anasa SOMPA Accra 106.5 live ena YouTube no SOMPA FM live www.sompaonline.com so ye gina mu den a ensemi dodo na de gugu a wobetimi akọ na wakọ kenkan bia abusua sentogasi adawroma wo no de ekọ Facebook ne so ne YouTube ne so nyina share so TikTok wo nyina ya hia yen na fe double tap like na share na fa comment to brepe me kenkan ne nyina kama e de ama medin e de odoman koma chia me obrempon na kwaku ampoma afei frewobi no bi nso frewobi nkan che ne se Ghana nkomo ne braso afi yemfa ensomo enrada ye wa ne yete se upiemu ewo tachiman Crobonesin training college ho a mabunu ho titripa ne adesuafo a wo mo ho no wo mo se wo mo ye demonstration esanse wo mo kwan ya sukuu no mpanimfo de wo mo te sukuu mu ho no wo mo bonyo so wo mo yie die mfa sukuu no mpanimfo ho nanso ba ne sika de a won beje we ya desuafo no wo mo eniema wo mo fam ni bi no he wo ma didie mu enye wo de eya ahia ye wo Facebook ne so eya bra Facebook ne so na behwa ade SOMPA 106.5 FM Accra na behwa ade ma metaw na behwa aduane a de amakwabra ne se woni aduane a wo mu di no ye problem ma wo ma setena mu ene wo mu enkobadie mu nyina wo mu no se suku ni mpanifo onwene wo mo ho enti nyaade a wo mo so mo bodwo so enti ni ombetimi aye ne se wo mbe ye kire e wo suku num ne montere so kakra no hwa aduane we ya we ho ebi ni o na wo mo de a kire mpanifo se ni amo ye ne ye bonyo so sanse Ghana ha ne de se ubeka wasam a kire panin hwe we jollof sakora bi a wo mudi ne ho we asa ye nkrofo aduane a wo de committee Ghana de we tu ya kanso na se wo mo ka ho asem a ni a wo te ya ne se si tuo police fo aba ho ama etuo toto o campus wo ama se si a me ne wo ka sei se ne manfo na wo ho no kire wo madwen de fa ho a ene student ba akokora mpo kire se ewo midday so na wo kire se prosi ni bi bura wo buru no pa na ni so ma moja kora bade na ni so no nyasem kuma na memfa tiefo nkwachiri afia mu ni be bosumi ose bosumi pemu ani ena ayi se hwe ba bi prosi fo ko se wonom ko akọ cheche wonom a enunum nuboni di nuboni hudwa ema ekonam so ma etuo ko ka nipa miensa bewie besi na yente hwe
and so senkaye ba ko bi esi wa kire ho a ka polisifoɔ de ho nsɛm aba ama ya kire nipa no ne oyɛ ye ne niema wa ye nyinaa anka ya kire nanso etoda ya na kokamia ye se polisifoɔ na nkasa ho mu bia ne ba ya na se interdict 8 personnel a onkoye sa shooting no up till now ye nya hu hwe ubehu a na ya transfer no mo yo madwuma ebi na ye susu se na nipa mi susu se asan kosi wo Techima Nursing Training College ho no se koba no sen na demonstration protester student a oye protest won kita tuo won kita ba sabi wo kita bibi kura no a eye ne book ne pen ene wo de be demonstration na nam so ama police fo kwa akotete protester wa mo yemu a abusia be hwa de we de wa hwe we placards ne kita wo mo placards ene kita wo no maboko jan de nam kwan ho ye demonstration se ne ekoso yesuku mu ha ne ye bonyoso ye didie mu nye ye dabre mu nye niema a ekoso no tan entimpanimfo mfo ma no entumu bi na omo ka bi a ewom ewo nursing training friends nursing training komomu no wo mu nyina mfo ma no ntumu bi a ne asoma police fo so omo nkotutuo na ye ka kire police fo say wo ma omo ye demonstration no omo mobile phones na ekita wom no eye bomb ana wo mo mobile phones na ekita wom no Techima police we na metro Techima police e ka ne si wo no tunda no Techima fo mi busa wo say police fo ye call ye nu omo say nurse fo yi demonstration omo ye no omo phones na omo placards na ekita wom no eye tuo ne bomb ne enade ne nsoso wa ne nsrewa so entiji samo de tuo na ekototugu wom so ansana ene bo ho no Techima district police ene bo ho no ye nkwa anim eno ne asem kase ya wo mubusa se enipa doso na se ye si omo ye trainees so enipa omo ye demonstration omo doso dodo nti ya nkwatete wo ntam a ye di tuo ena tete wo ntam na and the people are questioning the integrity of the police, especially the IGP and the training ye dem your officers as far as crowd control are concerned ewo mayimu say nipa na busu adoso dodo na what happened to tear gas, what happened to water cannons, na just here the live ammunition and I've got to think kwada yimu na we show abusia odi bra Facebook ne so na behwa de we there is another video bra etuo ne to ye no there is another video to that na behwe show share videos no nie aha na tuo ne oh sa flashes ni nyina etuo sa flashes we abusia bra Facebook ne so na be eno we nu omu dwane no nu omu dwane no adan bone ben asam no nie bone ben na mene wo kase ya no National Union of Ghana Students NUGS for do manu atu asem no mu kire se we eyenyam bransam sebe mpraduasa sebe eyam boyesem se student ye demonstration ya gisi ekotututuo adigu wom so ema akoda baako abaya baako awie ye bo ne voice wa ha kire se ya pana ni so ma na ni so adamoja na enemi ne nam social media no na me hu se police ni baako drag abaya so ne bu sei na hwa branch ya beti pa ode aso student abaya ultimate say second year or first year student ya team na gan sei didn't say see me mo twe na tade se bone ben and why no because we demonstration because we protest for the welfare na say asem kase ni asem busa no ne say bibi hawa wontimi nwene wo se nka na because e kamia ese ne a okoka ya de police for baba be intimidate wa na okay eno ya asem kase pa enti se ye betimi de police for hunahuna obia including nursing training students ni akoto tutuo de agu am so say dia mame nkwa homa ne so mra na meni adesuafo ne ba akokodi nkomo bibinti because demonstration mpo na ye tututuo bu omu na mesa akobo ne din ma yemfa ne din ne ntansa oteme nka SOMPA FM
ɛne yɛ affiliate ɛwɔ Ghana ha nyinaa so nie memo akɔ aba wo ya mo fa aha ɛyɛ na wapɛ handkerchief bi ahyɛ ododo mu why na nkrɔfo we de ɔmu timi yɛ sɛ honam no ɛnɛ de yɛ kakra ya me adum ebo nga mo boye nkyerɛmu ɛnura mo demonstration no protest no a mo yɛ no ɛdeɛ ne kɔba yɛ panti a etuo toto yɛ a mabaya baako prosi ne atimi asɔ ne bo a wɔn hu sɛ wɔbɔ no fompo watimi asɔ ne bo atwe no de na hwe wa ma n'ani so nyina da mogya yi okay no I sense mo bi a management omanya ya no aye hu gua the station now police for minia gina yie kakra ma me na homa ne bubu ne mu kakra why hello afa de yɛ yɛnkɔ me say normal bi a management omanya maya ama ndra yetumi hu gua bon so aye demonstration ana police for no ya ho actually na so mo boy ho ban ye could be near who some other your boys your boys look up and that lady no one obia baby a obanya hoto ono ana o take salad no na me ba o me tie se ne waka asem ne sesi ayi no a na mo no police for no e ba so am mebo mo ho ban the protest am ye na ma Botechima district police command na man nti omo the police for ba so am mebo mo ho ban na afo omo turn against him nya sa mini ultimate hello na me busa say police for no eye omo a Botechima district police command na say omo me protect him or protest na mo ye num e na kire omo twa omo ho anu omo ye mo sa no one on me chair no mo ye Botechima South. Don't be Botechima South. Okay. Okay, no munya yambo so muna mani. Meba, minia meba, nyabotre na wa homa ne twetwesi pa. O se omo a eba ye beye sa no. Enya omo a mokɔ ekoye agreement for mo demonstration na enya omo a on. Bacho an. We mu no ebeye sa ne Botechima South na eba ye. Almost a wine and soma almost 1 mayor san your man on bay. I need the Omanchini and there's a win of smart say and brand as the win. Omanchiman today, any I dance with yet. I think your name not funny to your man. There's a win of the advice. Enti me bow. What was the action na omo take here? Sabre na police for ni bi wo ho omo bom ho ban ana. Yes, assassin there. No mo boy ho ban. Na unfortunately eduru hono mo be do no ye kra na e nwanwa nti na e susu se the way that eduru ye omo sesa atuam na e susu se bia obi na from because the beginning media no mo boy ho ban kam ama ye no mo nyina antwe oye koduru ono ne hu se o ma sha se no mo arrest nti o mo arrest no mo chi measurement journalist ni account o hono na ka se ya ka se e bia no mo da e bia ko chire e bia na ye twe mo efi o mo na mo protest na mo ye ni nyina no na hwan na mo se mo de mo petition na mo atro petition na mo de koma hwan. Hello. Yes, Otemenka. Hello. Hello. Yeah. Hello. Aha, Otemenka. Oh, Debbie. Yeah, mo hwe na mame na baby ogina no na homa ne nye kura. Mini Otemenka. Hello. Debbie, my fancy na as a baby ogina no emwa. But enkomo no de se wuti asem no kan ni ye pa dia. Na kire se we no ye another batch of police for na ba ho be yes ade yom be ye because utie ni nsem no se na ye kan no na they had police protection already. And we mu ba ho no be yes no
and so ɔsɛ ɔmo firi Techiman South ɛna baa hɔ enti one way or the other no it seems say ɔmo kura ɔmo baa no ɛnhyɛ da nyɛ within ɔmo jurisdiction ɛna ɔmo bɛyɛ saa adeɛ no ɛna ɔmo see ɛsa na it puts a man for my doubts ɔmo wɔ ɛwɔ yɛn security system no mu no erezi no yɛwia ne abɛka kyerɛ sɛ the police is your friend na madam fo betimi ayɛ me saa enyambra nsɛm wei madam fo betimi ayɛ me sei mo wia na sɛ yɛn sɛntwerɛ ɔho so tie ne ɔka na sɛntwerɛfo mmienu kora ka ho na sɛ wachi me nua ɔno or cover just a demonstration or a protest na wo molest no na mbɛtena ha na meka wei na bia wo bi fa otirim ka ye be wi abafra kwaku police headquarters and answer him say ɔte ha incite the public against the security officers ne ya kan saa watra de ato forgetting say it started from somewhere because kwaku would never come to sit here or no radio and as a media person and na radio and TV so be can some be say saa keke wabreko a wan kire ba bia asem ni free and se bedu ba bia adui yay but you see oman na yetimu no e wose ye de hye ye ho ye tirim se oman no e ye wo waye ene memaye ena e ye oman ne yo no ene de betimi abo oman kyekireye na aye boko what you say enti okay ode mame nkwa homa no somra na me wonsam ka wakire ho pa aha also medical ka say National Union of Ghana Students NUCS omo de omano ato asem num ka kire mpanifo say we womo nya nhwemu emu dofe ko na omo nkonkoye ne sene na anu esi ye wo sahwino interdiction saa na ya wie na bibia ni akire biem ya nte hwe biem no omo mpesa ade ni bia tie ye kwa homa no so na ye ne president edema National Union of Ghana Students NUCS Rashid Ibrahim oyamranim ni Esquire ye ne no akwa Rashid, good evening. Good evening. Ebacho ohona mu te sen. I'm going to fire now, sorry. Erade adom yen so ye ho ye pa. In fact, yen ba bia ti de because enye sense ntrofo ho wo mu binti no na ama ya pipeline. Nemum Ghana fo asem nti ne ya pipeline. Ye ka bie. Minim momote ne sen enti a mo so mo de manu ato mu bie. Ewo Techiman Krobo Nursing Training College. Sen na mo di kan te no ansa na mo de manu ato mu bie. Okay, let me come and say, I'm just so come out here for the gun. Can again, for okay, the CEO, the human corporate, students, and no more affected by that. Now, we Ghana, your mom ran a 1992 constitution, Article 21 plus 1D. And my acquaintance said, a bit my protest, a bit my demonstration. Yeah, since you didn't call you, and say, I get our grievances addressed. I need my demonstration. And so, in a constitutional right, a fundamental right also. Now that right, no one can take that right away from us. And to share school more SRC, a petition, a school management, now school management, and Nema or person more addressing one or feeding and sanitation. I'm a ball assembly a day, and more library hours, no many other. But the issue is that some management cannot take the key decision. Student Representative Council now almost holding the mouthpiece of the students. They are not consulted. Students themselves are not consulted. Over the management the decision about whether we impose that decision on you, whether or not the students agree. And students, upon several requests to meet the management and upon several requests to get the members to address them, and having all this already failed, they decided, say, this time around here, they per se Ghana mind will be anti and jump back on demonstration about Kobo Street, about the Chima Street, about the demonstration.
Now, in the course of the demonstration, Ghana Police Service were called upon to come and calm them down. But the issue is that students were demonstrating, anyone who cross offensive weapons, anyone who not or disturb the peace of the community. Now, the thing is that say demonstration, and I'm obeying. I'm going to say the BC and school monoma. And I bet you be a man. I can't tell you. Over principal now, you move be no the free man phone. Nation and midwifery training coming. And I don't know back to my cover. Let me check some all man phone. So that is the same attitude that no one or the entrance for with a position. Oh, your students now the car or no, either should not agree with you. And it is that same position and or thereby a teaching problem. And at this time, the students in the maintenance and I'm with demonstrating. And it looks here, press statement release here to address two major things. One, the person management, together with the Ministry of Health, and press concerns are SRS, at the bar, and our petition on the management of the school. Now, students are to the demonstration, police, Emma handle, Emma prayer, they can say, or move for hospital, they should treat them well. Secondly, they can say, Ghana Police Service are, or move for this, and I'm saying, we are proud, not students among a protestament. They can say, IGP, commission investigation. They will find a sanction by the regional police commander now would have a hand in those who sanctioned them to go and manhandle the students who were embarking on a peaceful demonstration. Or say school property. Even the streets, streetwise, or say the girl also government property. It is until say police for by a fire warning shots. Students, no videos you lose every message or one bit. Yes, now can't go and see Oba school now with the TV, so now you go over say. Obama and Bonio, the one I want to say, paper purchase to this amount of member and this year, and you know, be one more case to fish from school management, ammonia, my one more travel fish, a little bit protesting. And that's what I'm saying. You should beat me. You should maltreat me. You should assault me. You know, Ghana, we have passed this stage. What do you say? This is the only way you basically students we should not prevent them. And then so we want the ITP to commission investigation into it and bring the perpetrators of this crime to book. We want the police to actually engage in such acts to be punished. Thank you. Ansana me no be we yam komo yukra no. Mo release statement media me privy to my statement na mo de aba no. Nanso mpani say kakum no ya na agene kwaku anum. Ghana etie say wo kan bibi di ache Ghana fo a mo statement no de na mo hwe wo. Okay, me the American say Ghana for me say as we are about Lenny so say that this is the only thing about it has happened and maybe a see that this time around we need to prevent that. Okay, I say so we make it we encourage to the we are school management and mama make decision. Mama will make decision making sure say you include the student leaders. They are the mouthpiece of the students. And when these people even come for meetings allow them to voice out the grievances of the students. Don't just impose something on them. Otherwise, they will kick against it. Right. So we need inclusive management in the schools first. Let the student voice be heard. So may I invite all Ghanaians, all well-meaning Ghanaians to join the National Union of Ghana Students. Hey, we need to fight this canker. We need to hear the voice of students as well, because at the end, every decision are binded by and that's school management. It is for we the students, ANT or Modeba. That means students, a decision now by M1. Why would I sit down? One of the issue
almost demonstrating that to the sense almost to get some books, and some school items. If you can all these items, school management is on campaign show. Sikai so I only find this guy. Almost school almost quite near. And the as one person what can be from one? Would they have come out to demonstrate? They will not demonstrate. So we must not be autocratic. School management must not be autocratic, holding entrenched positions, and they are not ready to amend those positions when the students actually kick against that. And then me, so far as I remain the leader of the Ghanaian students in the year, I will make sure that I fight this kind of injustices in our tertiary education. Thank you. Now, the authority that be, and so they are not. Oh yes, so we a petition no more. We call on the Ministry of Health, so on the management of the school in Kasai. Me are not to see the many in Kansas. I would have gone to the ministry myself to meet the directors. No, me the minister plan me when I am in the sound comment. But still, you be making phone calls and who said the grievances of the students is addressed. We are able to keep up the issue. Say Ministry of Education and also Ministry of Health say the call near normal couldn't for mama address here. They already say address. Another one with regard to the IGP no so the call IGP also may know Marco didn't come so they are standing with NCU because IGP no say yeah. So they said in the Bow school not say the side the ninja. And you know on Muslim say on first animal whistle. So first animal whistle or more a year's animal. Investigate your na asopia wo biano ye fa mo so that they are it will serve as a deterrent to other police officers who are likely to engage in such acts. Okay, minia my nase na yemfa yenkomo nsia some pass so mu die ne wa chire bia Ghana fo ne wiase nyina beti yeda se anwumre so ajebre ne abonkomo abusia ni pen ne bonkomo eye Rashid Ibrahim Esquire wono oyemranim ni wono na oye president edema National Union of Ghana Students NUGS yene no abo enkobo nti nia esie ewo tachiman krobo na ehon nkomo ye dia ma na ya gusu ebo ye homoden abo ye homoden gusu try akoso atry senke nzabeka presifo ewo eye ahoma no so ne no mabo nkomo titiru pan ne tachiman police ne ye ne o mabo nkomo nanso ya bona unim se sompa no de yenye yenche aso emu asem ya bona ya bono a wo mo homa ye nim no nyina no ye fry bia enko ni nyina ye off enti yemfa akonya yi so na yemfa we mu mfa so emfa mantachi mampresi se ho ya bunu east enti bunu east regional command any tachiman divisional command is a district command na say enya hwe sompa efremo yesremo why mo nso mo phone no yemfremo na yenye mo nso mo nchen enkomo ne kakra nye saa na akoya one sided story eba ne saa no a eno no the court of public opinion eba jeje modeda ebia na nchiremu bi wa kira yenim ebia na asem foforo bi wa kira saga na 40 ebia na order from above bi mpo na muntimi mpo nka ho asem at least de mo nto bi nto wiem na Ghana fo hu efitimra de besin ne Ghana for say woman say police for issue a single statement on this matter. Not even a single statement on this matter. And so kaya yanka ayi. Wahu. Aya anka ayi. Can you a statement one de be ban on your statement ketwa. And so we buy ye fitting over 24 hours. Police for issue one just a single statement to cry no nyade a wo issue bia enti Ghana Police Service from national equal regional Bono East adequate district and as a divisional tachiman mama yente monka why na o the damage control bi o bia mama yenye damage control bi o bia de mama yenye na bibia anye fine bidima for ba center da woro ma odima yan nwumre yi se bibia betimi akoyie kama e de ama yen na midima for ba center no
wono na nyadewa ahodo nyina o de kwana kache a wobomodea yifiri ho so na ho atimi atọ pa medimafo ba center Dr. Tamida so efiri wutiri nua no ekosi ubawura no se uduru ho a yade bia ha obia no obehwe na watu ase kama e de ama na ho so bibia atumi aye fine se ope ya kira kwan ya besrew enkra ha ya yebutu ha afedi aye something uba poku ase mayira uduru ho a oyare no eyira poku ase mayira ehọ na uduru ho a yare no eyira na bibia atimi akoyie pa e de ama na fe uduru kumase nso abu akwa agogo yebutu ho ye ne aban suku no ho ne de animhwe ye main police station no baby a ashawofo na jabo so no nya ho ne ye wo nemu ye wo police government school no ni opposite ho a e wo abu akwa agogo e ho ne yebutu pepa to ya no afre e wo 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 midimafo aba center udimafo ne heya nyame ya adomo a sa wonim ne date de na 28 o aka 29th 30th 31st first pepepe na ya launch apam just kenki what ewo 21 Watermelon Street ni nyina ye just what kenki for womodo kro na omode aba no a ye de ma watufo bo 3 Ghana cedis pe atufo bo betu dokono koton asem ni niu betu dokono koton eno ano no enti bra domi he ya commercial bank na chiri ho e ho na just bread and pastries ye wo and ye de just hot cake e de aba ye si betu bi koton 3 cedis pe e bia wo de no nya se wo koton wo de koye program bi ana wadwuma efo bi na apese nkaja wo surprise wo site unya ya nka de dokono bi koma baako na de akosi ho wo dodo ye sen 1005 ana 3000 nipa dodo sen na wo expect wo e wo program na se me pa cho brana beje dokono wo ye ho na fa koma wo etie ni mo kama e na we no eye yellow corn no a vitamins wo mu no eno na ye de aye nti ekoyie pa just what kenki me su be dia saji bio na ne oso ndi opa dokono pa no wo metra just what kenki no hwe so otimi di mienu a na enyo no a esan se emu api emu odu eso oto na price bia nso a yebeto a ye nkasa ho je numbers na bia na person ofre ye na ye customize na de ma ho na se ye mfa mre obia wo bia e 0256 068 832 0256 068 832 na fe one yen abonkomo wo madawroma ena anwumere wo maso yasene a ye de kase na ebrewo hot bite kase na ntoaso ye de ma wo Abusia hot bite into aso no ensama hodo ayede ebania obetibie ene se IMF ense ahodo no sesi ade o my Ghana womo ne womo atenase ama womo de sika no de etwato okora aba beto Bank of Ghana account mu se etum emunsem yede nam sika no de abawo nanso Center for Policy Scrutiny womo so ma hwedi 30 billion Ghana cedis project aban de no aye aban dime project unfunded ni nyina mu wanya fiscal gains nyina yi aban fa nani nko ho emu ngire mu wa Emrase bedwafo enum womo assign the Criminal Offences Amendment Bill 2026 no akwakopie mu ewo mai mrase bedwafi a ehon nsam no de enyasem kuma ye de mu ngire mu ebremu ni nyina ne se nsantwerafo beka bi na won baka no eye kokoko nsam no a eno na okan kwe central mrase bedwani Patrick yabo amaka kira ban se kokofo no de womka aban tua wonka na koko nsam no emu na futu akwa makuafo no se enkoda ya yede wo mu eye afuo mu adwuma ewo koko adwumadie no emu no won besra da sesa na yema no wo mu ntwa so na mene wo kasa ya wasoafo a wona hwa apom nsam so wo man Ghana mu kwamna minta kando wona ode atoja se ye momaye na adan ye ho kakra ewo kwan ya befa so a ye nro ye ya ne Ghana ha pharmaceutical industries no ye betim no matena yipa asoye shapomden ensam so wo mu kire mu se wo ba o man Ghana mu a omanfo beye million miensa wo mususu se wo betimi enya hepatitis B yade enti wo mo ayere campaign mu a enya asem keto a ene million miensa yesi million mienu nso Ghana fo mabunu no a wo mo betimi akọ school no he wo mo school no mo mfa anya hwe enti wo mo nkosua mpo enkosua ha B no ehon komompo ye be hye na ye di nkomo de afa fango
ehun pejemu ananka eba beto dwa nsachire foforo bi aba ye mu nsem no so ewo kasebo yi emu Accra Metropolitan Assembly wo mo se August busumi ya ye be wura mu ye mimi nda no edi animu ha ba wo mo de ye National Sanitation Day exercise wo awanko bi no ni on be ye wo no ubenu ho New Jabin South Mensi Assembly no sesi ade wo mu kire mu se wo mu a wo mo tena ka mu commercial cars no wa no mu nso no wa to afa window mu no wa to abonte ye kyewa ubetue sika nti no wo mabɔ asenkafo no nyina no ho ba wo saa de no ho na ye ba kwa amanone nsem mu nso no ne obeti bie ene se amanone ensem no emu no nso no ye de wo bekwa kopie mu ewo Madrid na ababeto dwase firefighters ibi wo mo yire bambo mu pa se de be ye oja hwerehwere bi a ato ewo hɔ no mama nipa bi no mo ho aka no wo betimi aso ano we ni nsema hodo bi na nwumre ye de esomo ewo hot bite kase ebo no so SOMPA 106.5 FM Accra midin ede ADWOA ASARE nwumre mene odoma nkoma chiame obrempon na kwaku ampoma Africa se no yemfama Enkrata bi efri asoye hye omensi kasem ensem so de aba ya date da so no eye no adwo yi na wo mu kire mu se executive board da International Monetary Fund ye IMF dwumakuo no afei de wo mo de wo fan etwato kora e wo bailout no aye koye se ye kwakwaje mu akakra de efri IMF ho na timi aso oman si kasem toto ya se afimpino ene aduonu miensa 2023 na wo mo de sa dwumadie nhyehyeye e hyase na economic crisis ne de yo man si kasama e hyase se etete apansam no afimpinu ne aduonu mienu wo mo chem se na ano aye den pa sa abre no MPP aban na etena dwamti wo mo de wo muti kwohye IMF nhyehyeye no so ene esika no wo mo achiche mu nkumankuma te se communion aye serve wa so dem wo ma chiche mu nkumankuma ofa edi kan baaye wo mo ye ne miensa enti de etoso miensa no afei na ehu sika ne nyina ba beto Bank of Ghana for wo mo futuo mu a empenifo obo amane yesese si ade $3 billion emwa ya ye ko yese wo mo fa emma ye no sesi ade sika ne yaje ne nyina awie oh my Ghana yaje sika ne nyina awie ya wo mo gie di pa se we ni betimi aboa amane ma hodo bebrenu a agina so e wo my Ghana mu enti de etwato no a wo mo e de ababeto Bank of Ghana for foto mu no $371 million enti eno na etwato kra na te 13 tan sa 2023 hye no efiri ho no mo abepem 2026 no sesi ade abro yipuma kwa mu ama wo mu didi na abawieye na wo mo ekire mu sesese no wo mo hye ni mu se wo mbekọ bosome beye aduasa ensia hyehyeye bi ya eno no ye no bailout policy bi a wo mo gidi se no so betimi aboa ma Ghana ban agenda na nhyehyeye enisuade ehuna wode asine ni so se wo mo a wo mo pese wo mo de wo mo sika ebe hye nwuma mu wo ho no ma wo mo confidence na kokuduro no na ni ho nyina no sese sa na emani nyina no wo mo ayie firi ho a obi a ebetimi anya koma fan ne trimu fan na waba bedi ne dwuma e wo man Ghana mu wo mo se wo mo da IMF board no wase empanifo a eda adwumakuo na no ene emu adwumayefo development partners a wo mo ne wo mo ye adwuma civil society dwumakuo ahodo ene ankrankra so ye no so obi biara wo bo aye emma sa adwumadie etimi konkan ya mfie miensa ntem no yensa etimi aka sa sika yi enkrata ya eba ye yi atena ye shamansan enkita hudie eso emma finance ministry no wo mo nensa ehya ase a yenso yade ne atwi ede amamun yegusu osikasem na mu na we aye Center for Policy Scrutiny CPS for and wo ma ye hwehwemu bi pa na wo mo de aba na wo ma hunu say in the past 18 months bosumi be say let's say 1 2 3 e de kwa kosidu nwotwe na sa afene famua ni no aban ni program a oye project critical expenditure ye de ato a ye nya hu adwuma nkura eye 30.7 billion Ghana cedis na asemi enu omo so omo nchiremu na de hwe omo se we comprehensive policy paper presentation aban wo ye no 2026 media budget review no was signed by mu 2020 ya yi sisi ya de yo wo de ba ye no enu omo hwe mu no mu se aban no ase na no se ne papa no kan no kasa na ye mo nti ase enumdia na ye too much e wa aban na fa enu ane kasa tenten saa ne ntopon nko ni bi no enu omo gusu omo ya ne saa anu nti wo mututu o mani hwe aban ne sikasem
project a wɔyɛ nea ɔbɛyɛ nea wɔtotototo wɔ webɛkɔ ha no na dɔɔso paa nanso nea wɔmfa n'ani nkɔɔ hɔ a nso ɛmfa ho sɛ sika no deɛ da hɔ yɛbɛtumi atwa sika no bi ahyɛ hɔ ayɛ ne yam na ɛyie te sɛ ka one day state one factory sei ko bɛtumi ayam na ɛyie ɛyi agenda 111 wɔn bɛyɛ am na ɛyie sɛ bi a yɛsisi schools ahodoɔ ana nursing training schools yi ne yɛ trɛtrɛm ne yɛ de bi fa ha ne yɛyɛ de sei teacherfoɔ ka bi yɛde wɔn mo ɛwɔsi etua ne nyinaa ahoɔden no wɔ hɔ aban bɛtumi ayɛ nanso aban no sɛ wɔde sika no yɛ den o wɔde ahyɛ ne mɔtɔm na alata mwe waka ne ntew ɛde adwom ho ɛno ɛna wɔn de sɛnsɛm wɔbɛto dwa pɛ so mpa kaseɛ yɛne ranking member ewo okwamra sebedwemu a konomti no a ehwe sikasem ene empuntuo so ewo man Ghana mu no eye ofansa ide bi mra sebedwani mebra komna eya kodwo ponkroma ene kase no zo na we ayo nwanwa o de tie kodwo ponkroma o se enye nwanwa ba akusei. The government communications machinery in overdrive, claiming on some of the TV stations that this is the first time a finance minister has presented the mid-year review and has not requested for more money. That's probably false. This is not the first time a finance minister has presented a mid-year review and has not requested for more resources. In fact, what has happened for the first time is that this is the first time a finance minister has presented the mid-year review and has not been able to tell the country how much of the economic program has been executed and how much has not been executed. And I could hear some of my colleagues on the other side laboring under the argument that they want to prove that some spending is going on. Mr. Speaker, let me ask them to go to Appendix 2A. It's in the document that you have. And in Appendix 2A, you will find out, Mr. Speaker, that this government, this minister, made promises of projects, jobs, and programs to the tune of 30 billion Ghana cedis, which it has not executed as at half year. What's it? Oh, I know they are crowd, they are 30 billion. CPS for say 30.7 billion. Ghana cedis kapa any aboso sa no. Ya ka won sade atowani. Na o fetiri wani tibi se Ghana cedis kapa na ya boso sa no. Na so aban na se nya de a wode be ko ba bia e na hye ne motoam ne waka ne nsa sibi sesebe. Obi a ne nsa nyina ko ya ye ntai mu omudin. Wahu e na akoya asem kase pa. We ye kobra be ayi a we kodwo ponkroma. E na waka sansem we wo mra se dem no say who say ni nuanu e wodom kase ho no won person wo kata so na afi wo defend na so we indefensible on say na wan na nsa no indefensible e no de ato osa enti Ghana sikasem ene mpuntu a ye pe no eno ho nkomo bi eno no yeda soa ejina emrasebedwa fie honom na emrasebedwafo enum ya asante achem central emrasebedwani orumonyamfo kwame anyimedu antwi wono na di wo mo animu a wo masan e the Criminal Offences Amendment Bill 2026 na wo masan de akọ emrasebedwa fie ho se wo montena se na wo monsambo bohu biem na wo se wo masam a wo de akọ nyina ne se ebetimi aboa na yi se enna afimpinu ne aduonu nsia 2026 ya ye wo mu wo Ghana hayi yeda so bo nkrofo bi bayie se yetumi ka se asumasi ana wo benti eye beifo enti no yammo ne nkunu anase yenye nani ya yade na asabrabo ne kora afono sa nipa koro no wo mo kire mu se saade ne de se wo mo te ase se mrasebedwafo nya de se saade ne wo mepene amana koso kora e wo mai emu wo ye no so e de free ho a ye wo nkrofo bi a wo mai wo madwene se wo mo de wo madwuma wo mo nyina se wo mo ye witch doctors na sa witch doctors no ntimi ho adwuma kora wo mo ye ene ebensu ye witch finders wo mo de ne se wo hwehwe no wo mahunu wo mo asebe beye ta wo mani ase e wo mpatam wo ne yakase wei bibihye ne ni ase wo hwe ni suni ne ban ya wo ye beifo enti ye nkonkobo no wo mo insight omanfo no editi asa nkrofo mpempi ema ya wo mani afi akọ enimu no emrewafo no na ye tai eye wo mo sa wo mo se saade ne de esese ye pemra bi na ye di sia no kra enti eno ho introduction na wo mo sign the bill no akobiem no na mrasebedwom achiame hene abedi akire ya wodi kan bena da hiafo enkomo bi koso wo ho eno no ye asante achem central MP kwame anyimadu antwi wo kan nasam no wie ye kakra bi no na ye rabena da hiafo ai ne wono netina adwam so de ne de so saa de abanie enti mrasebedwafo no yato amamo ne nsam a wode to dwane bi ni an act to amend the Criminal Offences Act 1960 Act 29 to prohibit the practice by a person as a witch doctor or a witch finder, to proscribe the declaration, accusation, naming, or labeling of a person as a witch, and to provide for related matters.
Members, the Criminal Offences Amendment Bill 2026 is read for the first time and referred to the Committee on Constitutional and Legal Affairs for consideration and reports. Enti ya refer bill no ede ama abedwoku a womo na hwe emra no ene yehu dwumadie ensem so se womo nkonkohwe na womo enconsider nensan emra back we ni ye first reading no ena ene ekoso ewo mai emra se bedwafi a eye yewra Bernard Ahianfa wo ye first deputy speaker yete ne nkan wa akire no animude no eye Asante Achem Central amra se bedwani Kwame Enyimedu entwi na wasansam krona mu no na manfo bebre kan se se kamia se o kakawa asem kra no a na ye tataawo anu ntin sentrafo kra ntimi nka bi makoko akuafo esan so mokọ kan ba ko bi a papa na ka mahama o de ye ka definitely amanfo beka unya kwa kanso a edo beto asem mu no eno na nipa bi ka se we yo mode akoi wo nko review ni ye na wo mu hu kwan ya befa so a sentrafo betimi aka koko farmers no wo mu nsem ni bi ede ama won eno nti mrase bedwani ogina ma okan central Onomnyamfo Patrick Yabuama wadna no atum se sensentrefo ntimi nka wande obeka na waka de ache se ubiemu adwuma ko a manfo ho no mabunu no omo pa adwuma ye womo ebi womo adwuma mo pa ye no bebre nanso womo nya adwuma ni bi nye ana ebinum nso etititifie omo ye specialist a betimi akọ hospital ni ade akọ kira de akọ gye anko amanfo ya rehwe teacher for tifie ya mfa wom ebi kranya soja mu a won beko enso ye mu a won ni nyina ne se sika kakra won betimi de ahwe fie no ebi ni ho koko akuafo nso so a eno so aban ni mu a won ena besi ne ye mfa won musika a ese ye de ma won kakra bi no ye mfa ma won na wei ebe ye den ena koko akuafo kra bompa ye de ama enye nwanwa se akuafo nyina won ko mpa boso a na mo ye urade jime sa ko maka se urade jioman no enso sika hosa aban ne ma wom no won fa ma wom ena wo musuin na Onomnyamfo Patrick Yabuama wo kasa no na point te kugina hope enti wo fa kakra e de bere yen si e ma enso ye wo modern a e de ehonsem no ye de tu anim sane e sa woti ni nyina akonya ntimi nkebi ti ya na ye bi ahye ye ho sane be ya ye bom pa se urade be den e ba nanka yeguso a hwese ensabe ka Onomnyamfo Patrick Yabuama ne no ede ama etiefo na wo ahunu ensam no sane etie pepepe na aha afa na atom wo de mu ntie sem a waka aye ni nyina mentioned the military barracks. The people of Ajumako needs jobs, but he decided to send them a military barracks. That's his problem. The Speaker, the specialist hospital, Cape Coast has one of the best hospitals. He decided to site a specialist hospital over 850 million Ghana cedis in the Ajumako. That's fine, but the cocoa farmers in the Ajumako have still not been paid, Mr. Speaker. The cocoa farmers in the Ajumako want to be paid, and that is what Ghanaians want. Mr. Speaker, this House, I'm proud that you are a member of the committee. We passed the Tree Crop Development Authority Act, Mr. Speaker. Mr. Speaker, under Section 26 of the Act, we mentioned the tree crops that this Act was going to support, including oil palm. In the 2026 main budget, he came here to tell us that he was going to spend over $500 million to revive the oil palm sector through the Ghana. Ninyina na ya kasa. Yo ya disika we kwasha ha. Oh, montwan ya disika we kwasha ha. Enso no anu obaye we have paid nyina wanka ho de ba akokora amanfo tetifie epe kurikuri awe amambi ni kode e de aye o ma de no na sika ni nyina asha aban ne to obre ko haji koko ya wontu aye Patrick Yabuama e no de nsem we nyina to dwa national and international reporter honorable MP for Sompa na no point teku wotase de baye na yedasoa ewo koko enkomo no emu na akuafo na futu akwa de amom se enkoda pepi na yede wo mo ye nkrutu djuma yede wo mo ko afuom yede wo mo ko bokoko ye adwuma bi e fa koko ho no wo mo nyai sanse eye child labor yade bia o meyi amamra no tia na ne yenti kura wo mo hye saa adwumadie mu kina nyina ene se wo mo se wo ma ye nhwehwemu ahunu se ne tichu pa wo Europe ene North America ho no mo a European Union for emre bi wo mo ye nhwehweye se enyade se wo mbepene e wo mo amansan dwaso se yede koko ebeba honom no wombe nhwehwemu ahunu se ne yakoba ya sa business no e konkan
ewo wo mo adwama so no ye saa enkrutu dwuma ye de nkoda no eye no na kyese nkoda no na eye adwuma no nyina ne aso produce no de aba ho na awofo no sabe wo ma giska na gu wo mo botomu a eyade bi ha dwene sansa wo mo ankasa no ukọ America ho ne ade no a wo mo mfo saa child labor na niema etete saa no so Mary Ann Kamara wono ena eye gender and youth development officer Emma Send Ghana adwuma no wo mo ena ede saa kokoboyi ekọ ede amakuafo na adwumadie bi kọ so ewo emfinfin mantam no emu ena wode saa ensem no ekotu dwa ho Mary Ann bi animu ho na woyeye no wo kire mu ese saa ensem ya ye kan e bia sesi an wo mu hu so fa so nanso da ma bi no enkoda we no wo mo da se na awofo no wo mo de eto atopre no enti e be ya wo mo entwa saa ne ma no wo ye wadwuma make sure so be high wo workers na de wo mo ye na nkoda ne de enya de se mfa so bia e be ba so ne nsem a wode tu dwa ne bi ni. When it comes to child labor, no, a ban said teachers, we a teacher, we code of ethics, no, from no, empiness woman, no, teacher form, no, empiness so we a teacher, we have the frabbe coffee, so on pay a now will be bad teacher to make it room, no, for the obi wo wa ya see ya punishment na ya man kwalani dofu nkwalani kwasesa ahwea ana se we yakayaka di bia wo di akwalani be femu ye dwuma no Ghana mra kasetia no wo ya teacher e ma de betumi aso enti ya kase teachers wo Ghana hano ya central region se tia make for central region hano wo mo hwe ni se wo ya teacher abofra wo no adisua bebre na dan so wo fie no wa bedu school obesua dia na teacher nso asata na kofie so won sa ko ejuma no so no bia na ye hazardous ejuma dia ebetumi akwanti ana fomudi woti ase ana ebetumi ama on concentrate wo school ebia ne se nkwala tumi ku so sa ma teacher na nkura eyema which is not right and we no one na kokobo no ekoma teachers na so enti na chese nya awofo ne nko na de wo mma eye sa adwuma no teacher fo no nso bi eka ho uko schools ahodo no emu a yese extra curricular activities na nka ese enkoda no kwa abonte no mo ye nema bi ebetimi ama sebe wo madwene mu ada ho fan na wo nya exposure e wo nema ahodo bi nso enye book nko ano na obi hye obi afuom school for no wo mu gu teacher ni bi afuom adwuma saa na ye de wo mo ebeye Mary Ann Kamara wono ena eda Send Ghana adwumakuo no ano se gender and youth development officer na dwumadie no achi ono kasa wie ye no ena Rich Love Amono ya wono so konfinfin mantem agenda and social welfare wono na ye kwankyerefo a woda wo mo ano wode ato dwa se bia abatan no wo mo ntiwe ya sa wode oba ye nkrutu dwuma ne ye chewa anya bi kura no mfihia numu de ubetimi akwakodam. 2 decades ago, the international community, be the US with the Hacking Angle Protocol, or the EU, the EUDR, the European Union Deforestation Regulation, or their Human Rights Due Diligence Regulation. The most important one has to do with the EU, who is our largest importer of cocoa. One thing that they have stipulated is that they are tracking our cocoa, and if any cocoa that leaves Ghana leaves from farms or areas that child labor is prevalent, they would not accept it. That definitely is going to negatively impact us, as Ghana's backbone is cocoa and gold, and historically it's part of our heritage, and so it's important that we let our farmers understand that they are tracking us different ways. So it's important that our farmers understand this and know that child labor must stop in cocoa farms. One thing we let them know is that there are two things to consider: child's work and child labor. Child's work is imperative to children's development. Children must help their parents take care of their home, children must sweep, children must mop. Rich Love Amono emfinfin mantamu gender and social welfare atna ye honom no wono na eye kwankyerefo ne kwakra mu kokoekuafo no a wo nso kopie mu ewadwumadie no ase no ebi ekasai akonya ntimi nkebi tia na ye dia hye ye ho se ne be ya ye bompa se rade be den e be sesa abata bi mu a omenya
ahomobra ma omma se na be o metreat wo mo kama ama watimi akrana timi odo na ho jesu no ya aban bi to achimtin se me wo se embo no se mi jai na mitna e ba ye nge se pi abem se ne ya adwene ne de ma adwene ne de me yokoyi na me ban hia me duma me pasenda ye ba ne sesa aba odo ba ba ne intimizi I am fan to ama mo for bum ngade but that Saturday program na sesa kwa abem dada but naze I so kwai da ama mo ne program ya ba ye enti send Ghana for dwumadi a wo mo de hyehye so wo mfimfim mantem kokwekuafo a wo mo kopi ase ebi ena wote se wo mo de wo mo nsam ato dwa no ya mane boni ereka nan ene de amane boyi efimfim mantem bae Oswafo a wono na hwe apomde nsam so wo man Ghana mu eye mia me bra pani kwamna minta kando wono de ya na ne dinda mano pa na wono na heka se we wo kan de akire Pharmaceutical Manufacturers Association of Ghana PMAG ena wo ka kire wi se womo anniversary ya womo dia womo say advancing Ghana's pharmaceutical sovereignty through innovation innovation de o man nya adwuma pa na some beka innovation be wie ne be wi ase ye hunu innovation na mo ka no ne tini ne 9 de eye brofo kasa empanifo nso kra se kasa wo hoi eye mframa eno nti onde wo ka kire wo innovation ya o mo de atoso nti o mo ma innovation nya adwuma na Ghana fo hu o mo innovation no eho ne aye innovation we're determined to increase, to create the enabling environment to increase the number of local produce medicines in Ghana and to position Ghana as a strategic hub in Africa. Policy that has been passed by all stakeholders, including the Ministry of and the Ministry of Trade, that going forward we're going to implement to create the enabling environment. Yes. Abusian fanche na ene no na dede wachire kakra na nso ni nyina no na kwabra minta aka no na etufuo yi e ka kire Pharmaceutical Manufacturers Association of Ghana PMAG fo no say so am innovation dia wo mo empeja wo mo ho nyina ba bi papa no ma innovation no enya adwuma wo mutrim wo mo nipadua mu ene wo mo nyuma wo mo ye nyina mu na Ghana fo nya wo so mfa so papa eno na rector e de ma Ghana College of Pharmacist Yvonne Irenchiwa wo Esquire adwa mo colleague ni bia wono so de kakra ka ho say Wei na o ka kire Ghana fo se eya mo nto Ghana fo de ma no awe palasemamsemom ene kode amambi no Ghana de no ano ya mo nto no na munyanse mofo abrofo de ne amono ne de ne so saa no eno kra no obehwe na ekenken kwa hwenim Ghana de na ye papa eno ena elder nana Dr. Kraka ne de ne ho Tobin one na yesi o Tobin go Pharmaceuticals one so de kakra ka ho no wa che se aban so se bia o de ba no ankrankra no a mo so ewo pharmacy no no ya wo nya aban de nintum Pharmaceutical Manufacturers Association, a sector of Ghana. Say if manufacturers associations are not anyone can no be the one to be say no one and not fake products in the system. In the idea you can have one year the Ghana and luckily we have a good regulator. Every Ghana manufacturers only put you on our to do the right. It's with the coordination with the FDA. We have a very perfect pharmaceutical industry in Ghana. Is that if Ghana want to have the lesser cost in pharmaceuticals, I mean, we want to have medicines that are moderate to our power. Elder Dr. Nana Tobin, CEO, Edema Tobinco Pharmaceuticals, and attending Kainamani boy, Nana upon Checheku, and a diversum ye. Yeda soa ejina pomudin ensemo SOMPA 106.5 FM across so enie. Na so ye sha pomudin ensem so wo ma yere campaign no a wo mo ye de afa hepatitis yade ne ho wo ma yire mu pa na wo mo ka kire Ghana ni bia se wote o man mu akọ ne ko teste enye san so a vaccinate said ye be ya wo betimi enya ohwe mapa entem na hepatitis yade no ate se no won so watimi abo ho ban e de afri mu Woma sama womo kenyina ne se hepatitis B ni C infections no enya asem ketuwa wu ehuri akosoro ya nipa dodo no a da ne da nyina ade che ade sen womanfo enya yade no ebi na dwumadie bi ekoso ya womo ekopaw
deɛ yɛfrɛ no National Viral Hepatitis Technical Working Group wɔm kɔpa ho ntoma wɔn kran ha na saa din tintintin ya mabɔ yi wɔm adwuma wɔm ba bɛ nyina ne sɛ wɔm ɛbɛma nkyerɛkyerɛ no ayɛ kɛse wɔm bɛkokɔ kronkuma mu ɛne nam schools ahodoɔ mpɔtɛ mu na yɛbɔ dawuro ɛde afa hepatitis B ɛne C ne ho sanse ɛno na yɛ mienu no a ano ayɛ den pa wɔ Ghana ha na soyɛ no ɛkyerɛ mu ɛsɛ nea wɔn ayɛ na nimanimu yadeɛ de pefe sɛ Ghana fo bɛyɛ million miɛnsa 3 million wɔn wɔ hepatitis yadeɛ no na deɛ yɛ yaya rehuo wɔ mu ni sɛ obi wɔ hɔ ma wɔ yadeɛ no bi nso onim so wɔ bi enti no entimi ma wɔn hwɛ ne ho so yɛ nneɛma bi anka bi ɛsɛ sɛ wɔtwe ho firi ho no wonnim sɛ yadeɛ no wɔ bi nti no na wɔyɛ saa nneɛma no na saa carelessness no ɛno na ɛyɛ a ɛtai ɛkɔ soro na wɔnya complications akɛse a etimi ɛma wonya liver cancer ne nneɛma bi ɛte saa pa na ate wɔn kwa so ɛde afiri atiasefo asase so enti wɔn mo sere pa sɛ hepatitis B ne deɛ nipa 3 million no ɛno kora yɛ deɛ records no wɔn nsa ka baabi a wɔn nkɔyɛ ne deɛ wɔn nim deɛ hyehyɛ hɔ ɛna hepatitis C no nso nipa bɛyɛ 500,000 wɔn nso ebi hyehyɛ wɔn ho a wɔn anim na dwumadie no a wɔn kɔpa ho ntoma no ɔsoafo a wɔhyɛ apɔmuden nsɛm so yɛwura kwabena minti akando na nka ɛsɛ sɛ wɔkɔ bi nanso ɔno ankasa ntumi ankɔ wɔworɔ ne mpaboa ɛhyɛ ministry no wɔn chief director Owura Desmond Boaten wɔworɔ ne mpaboa hyɛ ne nase sɛ wɔkɔ yɛn so no nsɛm a wɔgyina asoafo na nan mu ɛde tu dwa ne bi ni. Ladies and gentlemen, viral hepatitis remains a major public health challenge in Ghana. About 3 million Ghanaians are estimated to be living with hepatitis B, while roughly 500,000 may be living with hepatitis C. Many do not know their status because the infection can remain silent for years, even as it progressively damages the liver. Chronic hepatitis B and hepatitis C are major causes of liver cirrhosis and liver cancers. Ene ya yekotie ye chief director ewa ye shapomdin ensem so Owura Desmond Boaten. Yem to ansem no so ewa nsem foforo mu. Na aban kontabufo na tena ye no e na wode nkomo edi aba. Na me ba jo tie nkomo yi pa na ewa adehia pa. Wo se wa hwe Ghana ye nipa dodo ni nyina nkoda kra na doso. Ye wo ye nimu a ye keka ko be se 37-36 million Ghanaians no. Emu be se 2 million ya wo me ye mabunu a efri emfinhia dunum 15 years. Ade kwa akosi emfinhia aduasa num 35 years de. Wo mo a he wo mo nko school. Wo mo nya adwuma. Wo mo soso kra no a wo mo ni ensano nyuma bi agya bi ka se won bia ya ye tete no mpo woni bi enti wo mo no wo mo ye damusa ne namusa enti wan hwe yi a o that is saying me na si ba bia na na no amelia da sen yo de ya wachi wo mo ekotam koton ye 15 da sen na boy si afa koton because ono suku ya wanko bi adwuma nso so a wansua bi no anya bi aye na wo mo ne namusa damusa afo no no na we san kunta nyina no eye ne a aban kunta bufo de aba wo kire se sa de we nyina ha adwene o na we no na ye ewiase nyina da ye yesi ho World Population Day ye de kai na nia na da so Ghana de no nia na da so crowd eti o investing in Ghana's future through healthy, skilled and empowered young people in any adwuma yo young people no kro na no e na omuni ntitie bia no ai sa the same young people no suku ya omuni mu bi wo mo titifie sa kwahwe aba sa aban so sorry a my create 3 million jobs what am I hwan my 2 million jobs na no crowd 1 million jobs here na say 6 months per create 1 million jobs say 1 million jobs no mo de ma hwan eno na ban kuntabufu obu se wa ha si enti si e baba betena se ni atrotro e mabunu yi ya wo mu ni adwuma ya wo mu ni ntete ya wo mu nso wo mu ni engumasu antete bia no yo ha mu nchichemu o de keka abo man no nyina mu ha mu nchemu no wo me be se dunkron achiripo enum 19.5% wo mu ti o man a ye wo mu a he sika akọ ye wo bi na nchemu ye wo bi timadua aya mabuso sese kura iron ore eno so kura san be ka ho ene niam ahodo bebre kokoko kura de ye nka eniam ewo mu no nya asem kuma afei obi ani age saa sanse sika na drop nanso sika na drop no e reflect wo mabunu ni botom ene na akoya asem kase pa no wahu
enti we no wo mo busa o ma create 2 million jobs ma create 3 million jobs wo create ma hwan ana wo de ko aposo eposo kra ampo no wo de ya akohwe wono mo apofofo ya akohwe wo mo ma wo de mu guposo nyinaa suku na wan yanko training ya mu kra ya asem adwuma nsu papa ko ba no ayi baako ayi opa bia baako no de ama akoda yi koton na fadidi we nyinaa no yekoye anase ye bai we ye nkonta ni aban konta bufo na so ye ede aba wa chechire mu saa e no de aba no che se sa aban no wan fada na ye nsi fom na wan hwe na wan kan sem ni ye dia e ne be ha o man ne pa SOMPA 106.5 FM across when you hot by to catch the boy. Ya shall see no num empe mono, and na ye that's why ye can edema wonyama Facebook and so abrasubie. Na be like page you na follow. Na wa share ye ba ya no nya notification. Said ye be ya won so ubetimi akan ye ho na ye ne nyina a check ase bo no ma yemfa wo enko epoye mantem no emu. New Jobbing South Mensin Assembly and womoden hihye bia ba wom so ma hyase yire san hihye ni mu pa said ye be ya wom a wom nam kwan ho ba bia wom benya bia na sabe wom atonwura ato atwene no san krofo nyina ye betwe wom aso yie pa na we no eye sport fines no we ye wom a wom tena ka mu a se we ye driver ni o se we ye passenger wom nyina san hihye ekọ ede ama wom obo ho a wotena ka mu a no waje nsuo waje burkina no waje we owie ya o no ato afa window no ato abonten wom se san krofo ni na ye che wa na che se car ne kura ne ye ma wo movie o se eye trotro mu na wote a ye che car no ano na ya ma driver no apake na wo passenger kro na wo yes na ye yiwa gina ho ehwa sport fine na ya je 100 Ghana enti we kura no enne wo mo chance ye no wo mo age baako sa sika no ya to apa ho baako enti eno ano no na we ni ye driver ni bi efe no na te Godfred wo mo tika ne wo mo nam kwan ho task force no wo mu so wo atonwura fa eyi ni mu window ni mu eno wose da bi kofodua kenke factory kwan no ho wa ehwa no wo ma ne park car no 100 Ghana cedis na assembly na je wo mo se sa sika na kura na betimi aboa wo mo na wo mo de asiesie kromu atotototo dustbins ahodo yi bi na wo mo de asi ho no mo na ne nyina atimi akonkan New Jobbing South Mensino environmental officer eye Owura Emmanuel Tete woni nsemtwofo kasai. It has been one of the attitudinal problems most people in the country have. We are fond of eating and in vehicles, and after we eating, we just throw the rubbish out of the moving vehicle, which is very, very serious. Apart from you littering the environment, you can even create cause an accident. If the oncoming, if it's a motorbike, tries to swerve, it can create an accident. We plead with citizens that when you eat and you are in a vehicle, please drop off the waste in the car. We've educated or sensitized the drivers enough, including their unions, that the passengers must leave the waste in their vehicles. When they get to the various stations, they're supposed to gather the waste and dispose of properly. Entian no woman a driver for no ayen se dada say we a taxi driver we a trotro driver se passenger ni betna car ni mu na se woto bibi se nsuo no obenom se drink bia maninjai rubber no ena nwura no ngu car ni mu enti wo wudru station ho a na wo mo aboabo ni nyina no na afei nso no wo mo e de akogu dustbins no na assembly for no ana wo mo hwe ahonedie ho nsem no wo nso aba befa no so nkire sa passenger for no ne obi timi tina car mu kwansi kuma bi wo be didi aye car dem nyina abasa wo mo se no nso de enya ade a ebeboa Emmanuel Tete e na wo New Jobbing South Mensin Assembly ni mu a wo ye environmental officer na wo sa environmental officer ne officer ene ehon komoyi Accra Metropolitan Assembly AMA apamba frana ama womo na de nkratase be dia babontin na yiwasum na nkaiboy wo we womo kire se nyame ya adom a enche bia se National Sanitation Day bosomi de edi anim ya August bosomi eno nso beba so na ya meme de edi anim ya eno womo yiri asi ho eno nti womo toto e de asre se ba bia wo bia ya woteme nka no eya na ado ani a kire mu bo mpota mu ba bia na ohwe na ahonede ho nsem no amana call square pa ne santi wo mo toto de asre wo bibia bi se momra na momfa mo honyim na ye mo ama ye mpotam titiri pa ne nkran ha de ye ntimi ema emu nte kama na wo mo ka ne se nyina no na wo mo ka de asi akire ho se wei wo mo kan wo shop stores ahodo tabletop business ene mo a o so mi de se me ni apata bia uni apata on ton ade
ensuofoɔ na mode simutri ya mode ne nenam no ye to nsuo ni wi a na na adwo aka no obi betimi ato nsuo no wagya de afa window bonse yakwa na akwa obi windscreen ani say bam na akwafa asem kase de abana no say obi gya ne de mu na say na blog hyem we gem obi windscreen ani pan na pan no na we ye de kan say enti wo ka ho na mo amo ne nam mo ye all trading activities ya mo ye important ha nyina no ya mo fuma ni chem ndo mi say ye dwemfo ma no mo hwe no ma madwem wo mo so nyina mo be ba kra na ma mo meto ade mo mesiesie dwem no mo nyina na fa nsuo to a nsuo na timi afa gatas no mo nyina akọ kama ba bi o se etwa gata ne betuo ne ayi ne nyina de ato kama na de danto asene ma na ka se wo ma danto asene ma ne be ba na de wa bie store wo nko na apesika se wo pesika de akoto de hegia wo be kam ye tie na wo me chew na ya friends entrofo na abete yenka wo de wo se wo amma na se wo se wo be wagin se wo be friends entrofo a wo ho ya afre wo na ba ko wa ha wo be hu ni on be ye wo won be show papa no mi omdo ando nyina mra na no na mra no ene wo ako ahye enti wo ya nkratase a wo mo de aba ne santi wo mo ka de a kire wo a wuti fie enwuma hodo anwu nyina sompa se ye be ye watermelon street su nyina ye be so kama na de mame nchi obi se wo de bia besi kwa no ho ama mframa asan yi atugatanum kania me ye no wa ha no wono a wo be hu no memma task force for na be chena kosesi am akotwa da bampranchi be boss me miensa na hwa de a wapine ho enti wo ya futuo ya Accra Metropolitan Assembly for one more dia ma say ye ni di empotamu nyina ani na nam sa ayeso ama ne ba nyina timi akoboko e de amayen afa ye nyina ho na ye fire flight no nye nkopie mu asante mantam mu na asante mantam mu aye kwi amoamo ne anwem ade ko amanase wo mo se na wo mo no ane sai na amen aben e na ahye e na wone ye nhunu anasa afo ama ya hata ama na wo e na wone ye nhunu se quarry company bi wo mo mpatam ho na wo mo ne be kwai municipality na share boundaries e wo ho na wo mo aguye demonstration a ye enepa ma ba wa be du akofa nsam no de aba se sa quarry company no a wo mo ho no on from dey shine quarry limited ni wo mo ye ne ho pa ho wo mo so mo dwen ho a wo mo ntia se I mean how se ne se ho ntia na wo mo de abufuo pa e kasa ye e ma me ne wo kasa yi ba wa be du eje kakra gu ahoma so a manfo ne nsem ne bi ni aboare de e de hawa ble yi pa san se yamre wa kura omugu dam kura na ya dwene wo mu so o maka so mba blast aboare be se ten wo kura kwa o mu nimra no eti hwa o ka bi she wo batia se bum emrantia ne emre wa nyina ye bobo wa ama se koi etime tren futuro kwa na eku ye ensuo to a na o de ade si nsuo na o so a o be kwa na nyina ye white na se ensuo to a yentime num ensuo a efuru so ba aboare o mu dwan so wo ba ya so no o ma be she o man no ye hu ya se adwuma ne ko ble ne se sa ada o mu ka so o mu bato ada o mu ka so o mu blasting adano yes eti wa na me ti gim na wa na me ho so e wa na de ba asem wa na na sole me se e wa na ma ba sa na de asem ko en e wa na me ko ma na fu akufie na me se yes wa ade o mutu ye ama ma ye ba sa pa enti da bi am ka so mbeto a na me ye ma hime ye bre pa aduma ba ye mo obi a ma ne de hu ase afibie si so wa wo di so o ye di o ya pomo firi so ya ma obi a 1000 de da ti re bi afuna mo blasia ye da papa eni fe bi bu fa so se si o hwe nkofo ye da papa pa nana awerho ni sro nana fons na si for my na ma mu nya adwuma no o de asam ne etiawa manfo no wo mo se de wo mo twere da awerhe ene wo matoto so e de afa ba wa be du so na wo mo kana na nyina no otumfo da awro ma wo ene wo mo to nkomo idi ama no wo ho nanso demonstration wo ye nyina no petition no wo ma fa nkoma DCU wo mo de sande ko sa I day shine quarry limited wo mo ha ena wo mo de kwama wo mo se wo mo hwe na wo mo ne ma wo mo ye no munyai wo munyai sa de no kra na nipa wo gina mo de petition ko ye pani a wono na wo ye small honorable assembly member e wo Adankraja electoral area ono nyamfo nshira ba bige wono na wo present petition no na bra wo present petition no eno so sem say na ko ye Because I day Sun Company Limited, a quay, a boy, more power. I'm by a woman who crew, a more who almost a sea woman, and she say, go up when I was from your one year. The say, Yana now take a course over 2 for the bomb once in your casa. Sabra never to woman, my woman, yeah, bread, and for 4 years. Do I know what you need bay? It's a mud dogs, will come up when it's what. You back when you say, yeah, real would drop any young and we are more power, and I walk when I say, I'm a blast to be out or bigger, and I am more.
a brother with me panel and don't see and I am no organizer more a brother with me panel and don't see and I am no organizing demonstration because I hear from the animal Yadiko money almost so many show more cardia boy I'm more money till so yes ya MC as well so one also mom why and not see and I am me honorable Shaba Jina Wama me say Naku Ajiwamo Yama be my fair deputy and Coca and see a petition here say Yama just 1 week as I saw more banning quality nothing na and she say yeah what somebody go more Mubiano or Modi Babe Guaquemo and no matter some way fata and see as someone said petition is some 12 from 1 row to 4 miles so almost stop money and when we me Otu for the water there. Oh, now I can't some pass. So no some pana no asu no tio. Enti wate. Na placards on my page bi wa ko say slave in our own land. Asem kase ya nkwaso mo ya yekuro mu ana. Na ba ku bi e me de pan Exodus 14:14. Ase munye kom otu for be kwa mamo. Eti onye for Israel bi gero no ona bu Israel ya santo of our time. Ana wa ko de ma one Nigerian man is a Dankaja electoral area. And walk with the man say, "Oh, dear Munyadi, no two for Baquamamo, and representing petition was one called MC and so MC a Pamwam, so a new one, and one Banswa, send a man for Necano, one more air blast here, dynamite, no. One the boom say, "We am nice up here, Mom, what yes from." Now I was also on Sassing in here, one more Hana Sassia also. Now there are some Cassia Diablo, indeed, where there, and I sent him. One to tell us, where dear Bravo, now Bamudia, a bayacum. Abusia e medima fo ba center da roman waso yasene a de kase ebrewo e na just what kinki entu bochidom ye dane ye ho sima biaba ye beto sisia Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi. A hana do one aircraft. Hey, and the Sacra and put them at the mo. And yet the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send the 2 months and 8 years cano. Miss Mikone. And said, "I'm going na esakakra." Say what page mama hodiam bem. Connection ne wo de we. Obo ba de kro. Ba de kro. Stroke nso de. Wo fa no small. Chese agidi wo wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say, "Owo agogo, opposite government school no." And nkra hanso obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282. And 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for Newa. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Ketua Pampa Ebusia ye kwakowie kase no ewo amanone na enche kura na wotwe na wie ye de banra no na ye beto odwa se France ni Spain empotem honom no ejabi jahyehyie bi ekoso wo ho ma ye kasei wo mu kyerem se nipa beboro empem hasa 300,000 ena ya evacuate wo mu nyina ebi France ho na ebi Spain na eno ena odumja atena ye mpanimfo ahodo eda no ewo bodo honom wo mo de aba betu dwa se temperatures no free ene di tutu pa ne na wotwe mu this week no akosi ne Friday ne de ene number 39 Celsius honomo baby ni ade enya de se rain forecast bia wo mbenya ewo ho kopim efiada no enti wo mu gie di pass wo manfo wo mpotambo no anye bi kura wo mu se de akoso na hadwene amasese ankrofo bi na ese ye pe baby ede wo mu ekokogu ansa enti wo mbetimi anya ewie mu aye ku bi kakra na eja etimi wo matimi ede ada ene ye ho nkro ne bana ensase ahodo ene amanfo japade a asa ni de bebre kwa amanfo afie be ya hanu aduanan 240 ena eno sei asei ensase be 42,000 hectares ni nyina eho aka
ya wo mu kyerɛ mu sɛ yadeɛ bi ha dwene pa na firefighters no wo mo sɛ wo mo yɛ de wo betimi bia sɛ de be ya wo betimi control nneɛma sɛ de be ya wo mo ho akɔka no nso no ye betimi apɛ baabi pa bi ɛne hyehyɛ pa bi ɛde ama sankrofo no nyina no so na yɛgyina na ensɛm ahodo a yɛde ɛbɛso mu anwumre yi sɛ hot bite kase boy yɛhyɛ ase no num mpɛ mu ɛde abɛpem saa bre yɛde ne nyina esi hanom sei ɛde amawo na ensɛm a yɛde ba na de di mu akoti ne bi ɛne sɛ finance ministry no wɔn de nkrata ba kyɛm sɛ IMF nhyehyɛ ya Ghana ban ne wɔn kɔ ɛne sika no de atwa to no wɔn de aba etisesi ade program no wɔn de aba wiye ɛne wɔn de aba wɔn mfa bi nkɔ aban dan project no a wɔn nyɛ ho ade awie no 30.7 billion Ghana citizens no one enquire. Sans we nyafo kodwa ponkron akra kasa fa ho a Center for Policy Scrutiny. Wo me say report to yaba. Emrahwebedwafo num bi ya Asante Achem Central MP Kwame Anyimadu antwi ne di wo manim. Wo mo asan reintroduce Criminal Offences Amendment Bill 2026 na wo ma sign e de akomrahwebedwafie wo se de be ya wo betimi aye ho adwuma. Ene Okan Create Center Mrahwebedwani Patrick Yabo amase aban still kokofo say o de wenka entitua wei ene nsama huduo bi amano ne de free France ene Spain eba ena eno nso ye de to aso ema mo medimafo Herbal Center Dr. Time da so ena fe Joe's Bread and Pastries a wo makofa Joe's Hot Kinky abe German so no wo mo ne so yasene ema ye de kasebo no ebremo efa SOMPA 106.5 FM Accra ena etofa ya affiliate hodo ye wo Ghana ene amano ne adamfo pa radio nso efa bi e wo Paris France ensem nyina madaro ma wo www.sompaonline.com ubetimi akono akokinkan bi ye no ma ye de kasebo no ebremo no ADWOA ASARE enimedin mene Oduman kuma chiame OBREMPONG na kwaku ampoma yametiefo nyina monitia oje nyado Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Se me free London, eko US. Na no crowd who crowd from me baba mania. Na papa mo ho to say. Ewrade aduma haboko. Na ko jejesi, eko bosim penemo. De woton adansi ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo boduma class kane no a. Na wodru US wan so manfo bondin sa na. Hey papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obiya se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi de